niniwan mo adya makita ti aldaw apimanaw ka numan pa'y biyag ko adayo ka lagip ni ayat tsak maisina kanayon kalata dito'y panunod si kalata ipit-pitik to'y puso mangrugi na sumkar to'y puso kaput na palaos nga iliw nabayagan biyag ko adi ka nakita kas na unday apanawen ajak nang ngegan day tatimek mo tunggal agsapa Nula kumabiyag ko nalaklaka nga umayak tapnon maarakop ka tabare maep-epan kuma iliw puken ka nagpaiduma biyag ko uray adayu ka jakto pulos waksi dikariken ka adda ak kito'y agur uray ken ka ayat ko sublianam po kuma mangrugi na sumkar to'y puso kaput na palaos nga iliw nabayagan biyag ko adi ka nakita kas na unday apanawen ajak nang ngegan day tatimek mo tunggal agsapa mangrugi na sumkar to'y puso kaput na palaos nga iliw nabayagan biyag ko adi ka nakita kas na unday apanawen ajak nang ngegan day tatimek mo tunggal agsapa day tatimek mo tunggal agsapa ngayon nakipapanaw dita sidong mo anak kairwama tsak kumakayat adumteng kastoy agundaway di ka nagsangsangit agpakada ko nayat ko tsak kayat ang makita alumlumdaang ka ay di papanaw ko lagip mo't balunek iti lugar apakana siksikan
tulad da di ka nagsangsangit agpakadakon nayat mo. Kastang niyak ko agsingsingpet kanto no awan nakton ditas ibay mo sapay ko nga na ipaayan kateragsa umanay alagipin intun kailiw na. Diyak kaya't makita alumlumdaan ka kay ti papano ko lagip mo palunek iti lugar papana siksikan tulad na di ka nagsangsangit agpakadakon nayat ko. Agsingsingpet kanto no awan nakton kita sibay mo sapay kuma na naipaayan kataragsa umanay alagipin intun kailiw na. Lipatan kan di kunakngem saan Tana irwa makayat anay sang-sangayan Ayat akinalik aguma Naipaay mo Pudnua pakaragsakan Urayawan ka laglagip ka dagiti ladaw aminak makikita dagiti narway nga inangaw ka tumrem lulwa tunggal mapanunot ka agnanayon ngay ayaten ka ipatpateken pudno adungdungwen ka uray payno impatayo ka pimanaw ka adi nagpakada magunas agmay-may sa kato'y puso urayawan ka malaglagip ka dagiti ladaw aminak makikita dagiti narway nga inangaw ta tumrem lulwa tunggal mapanunot ka agnanayon ngay
yaten ka ipatpateken pudno adungdungwen ka uray payno imatayo ka pimanaw ka adin ang pakada magudas man daytoy biyak ko agmay sa katoy puso ipatpateken pudno adungdungwen ka uray payno imatayo ka pimanaw ka adin nagpakada magudas man daytoy biyak ko agmay sa katoy puso magudas man daytoy biyak ko agmay sa katoy puso Al-alia anak di napalabas kaya't kung nasika ket malipatak nupay sikap imo na ayat ken nagarik na ak iti kinadamsa no amok lakuma o biyak ko sakbay anagdaton ka tiyak kuma pinaalilaw balikas mo paspasig nga ubaw ket awan atong palkadagiti karkarim panawen itanem kan ken lagi panawenen sugat ket agluni awan paset mon puso ken nakem baro nga ayan inakon sa pulen nukas bilang agsublikan to kaniyak di kan awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y tasabidong kan iti na palabas no amukla kuma o biyag ko sakbay anagdaton ka tiyak kuma pinaalilaw balikas mo paspasig nga uba
ket awan na tungpal kadagiti karkarim panawen itanem kan ken lagi panawenen sugat ket agluni awan paset mo puso ken nakem baru nga ayat inakon sa pulen nukas bilang agsublikan to kaniyak di kan awaten awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y kasabidong kan iti na palabas panawen itanem kan ken lagi panawenen sugat ket agluni awan paset mon puso ken nakem baru nga ayan inakon sa pulen nukas bilang agsublikan to kaniyak di kan awaten awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y kasabidong kan iti na palabas panawen itanem kan ken lagi basul ko kadi nulipaten kan kaunggan tuy puso basul ko kadi nuiwaksikan dito'y panunot ko jakon madaeran naipuris asaen let ang barukong ko amang lemes kakaisuna nga ayat ko wanenday di ayan anang balud nairuta kawar ni ayan kasman diag kupas diragsak ken nasamit abalikas namatiyak ken ka tanatalget tuy puso ken rikna ngem gayam ubaw di ayat mo di mapagtiaran awan ser-serbina di ayat ngay nakin parik na ngayon nak tinagibi titaleken namnama nagsulpo nagbunga dagiti nga arapaap ngayon ta minuli di kariken sa pata syakto tay pumusay lagip mon tulaen manggayag di naglabas naikupin na kalmanta naputarakan ta kasarbis amang pasanta di nairurumen nga ayan
kastoy itet mo apan nusa iniyawat ko tuy ayan ngem paitin ka insupapa sanuwak ay itan imbatim tuy pusok ngagmaymaysa nga aglag-ang kinaulpit kinaranggas hawan ser-serbina di ayat ngay nakin parik na ngayon nak tinagibi titaleken namnama nagsulbo nagbunga dagiti nga arapaat ngayon ta minuli ti kariken sa pata siyak tuday pumusay lagip mon tulaen mangbiyag di naglabas ngay kupina na kalmanta naputarakan ta kasarbis ang mang pasantak di nairurumen nga ayan di nairurumen nga ayan nairurumen nga ayan. Diyak maamin panangapay kumatama sarakan tay napudno aragsak mo napudno nga ayat ko awan sa bali ang nagik ko daytoy puso namnam na maa akasta kamet kaniya ngemiti ko da lipliputan na pinamati na asyak lae di tanakin ngem gayam ta doak kami apat-pat Diyak maawat nga dahil nakagudwa di ka pusong Henrik na inaninaw muray tuy puso ulbut kay ta apanagayan siksikan dito'y kaungga gayam di ka
saklain ditalakin ngem gayam ta dua kami apat-pat jak maawat ngadain nagkaguduam di tapusom Kendrick na inanilaw muray ko'y puso ulbot dayta apanagayan siksikan laeng dito'y kaungga gayam di ka met mabukutan repenge aguraen ka kainalinaw na dua kami ngayon ka ay ayaten ngayon ka ay ayaten. Oras na asyak tayo madayo isupli ko ayat abulod ko rebeng na laeng nga inak piruken ay mabukuda kaniyak na ikete no pay nasaeng ngem daytoy tirumbeng amok adakes tinta araramiden jak may turet pay nga inak puyaen panagluana gapukan ayak laeng jak maiptur asa em tilak amek to gapul na ken ayan binulod ko aklune nagbalinak anaro ko nagpaadipen di saan ko abukbuko palubusan kan tay sutay subliana pusukin rignam isut adaan karbengan awan titengel ko amang ikut ken ka no dila toy ayan ngayon nakin arik na jak maiptur nasa em tilak amek to gapul na ken ayan binulod ko aklune nagbalinak anaro ko nagpaadipen di saan ko abukbuko saeng
ngem daytoy tirumbe amok adakes tinta ar-aramid tsak may turet pa'y nga inak puyae anagluana gapukan iyak lae tsak maiptur no sa tilak amek to gapulaken ayan a pinulot ko aglune nagbalinak anaro ko nagpaadipen di saan ko nga bukbukod jak maiptur no saan tilak amek to gapulaken ayan a binulot ko aklune nagbalinak anaro ko nagpaadipen di saan ko nga bukbuko minsan nga aldaw apan agkuy-kuyok ta napnuanen kinaragsak ta kaslaawan patinggana pulos sadya ninamnama ti pagsinaan ta luluwag ti agpatingga liday nagmarik na no tirabi sa si kalae panpanunute ano sa ikarigata dito'y den na ur-urayen ka tan mariga ti agmay sa aglalo no kailiw ka nariga no maminsan no mangnam na maka iti napudno nga aya ubaw met gayam no pananunute ragsak ti agpatingga karin kari di kay nilala no napudno day taayat no tirabi nagmay sa si kalae panpanunute ano sa ikarigata dito'y den na ur-urayen ka tan narikan ti agmay sa aglalo no kailiw ka nagsaeman anusa sikati kapuna ulos sa jak ninamnama ipagsinaan ka no tirabi ngagmay sa si kalae panpanunute an ano sa ikarigata
kailiw ka. An-ano sa tanarika agsapul sa baling nga ayan. Sipod pinanawa liday tinak sinagaba jakam mo ayabiyag ko nuwan niya tibasul ko din ka kinagura idem day di aya tuy puso agumaw gawawa kaano at aliyawen kaano ang subliyaman di ayat ngayon kalime tuy puso agrag sa'kin biyag ko maasik ka sublianan na alam idem kalikagong daytoy rikna din ka kinagura idem day di aya tuy puso agumaw gawawa kaano at aliyawen kaano asubliyaman di ayat ngayon kalime tuy puso agrag sa'kin biyag ko maasik ka sublianan na alam idem day di kalikagom daytoy rikna kaano at aliyawen kaano asubliyaman di ayat ngayon kalime tuy puso agrag sa'kin.
pumadpan. Daydiliday ang napasarap, ragsak ti simukan, nga awan iti pumadpan. Ipabasulin no narak-rak ta ayat kelangin-langin, tasikat na lawang anang baybay sa naklaam mo no wagtuok ka. Umanay ken kan makita na iti maminsan, umanay ken kan tawag ken ka kumusta. Uray no nasakit pilit nga awatek, no panunutek nga sikat ay ayatek. Kung kunuak nagkurkurangam kanayang tinepelak di gumurang jagin papas. Imbes ngay ay wenak saan ta inda danes na kasta kadi tinaput no nga agayan. Siya ipabasulin no narak-rak ta ayat kelangin-langin, tasikat na lawang anang baybay sa naklaam mo no wagtuok ka. Umanay ken kan makita na iti maminsan, umanay ken kan tawag ken pa kumusta. Uray no nasakit pilit nga awate, no panunutek nga sikati ay ayate.
ladingit dito'y rikna ay nagriga iti agbiag ngagmay maysa nagulib ka naranggas ken naulpit ka manangalilaw manangirurumen ken manangikulbo iliken ka ngayawaksi iti lagip ko tadikan amay kari iti pagmatek ko narikan iti manglipa sa iti naglabas dagidi apanaging bubulse aging ga ngayon ka nang lipat jak man mayawaksi ladingit dito'y rikna ay nagriga iti agbiag ngagmay maysa narikat iti manglipat sa iti naglabas dagidi apanaging bubulse aging ga ngayon ka nang lipat jak man mayawaksi ladingit dito'y rikna ay nagriga iti agbiag ngagmay maysa ay nagriga iti agbiag ngagmay maysa magain na lukmalan mabaling alipatan ka ngento'y puso si kalang iikas na duwa mo lakman sakit ken ut na ngem uray no
ken kuana inak marik-rik na duduk tuy kaungga ket syaptay di makain na lupamalan mabalin alipaten kan ngem tuy puso si kalang tikis na no ang bumla kuma sakit ken ut-ut na kem uray no kasta pamatek ko ken katan tulanta ken iturak amin uray ti puso at kan ken kuana ket sabay kuma naragsakan tulad na ngem uray no kasta pamatek ko ken katan tulad na ken iturak amin uray ti puso at dan ken kuana ket sabay kuma naragsakan tulad na ket sabay kuma naragsak kayton adwa. Mưa trên những luống rau xanh màu, mưa trên những khóm hoa dày trầu, lòng dạt dào niềm vui phơi phới. Ha ha ha. Mưa cho đám lúa gieo thanh bình, mưa cho những chú trâu phơi mình, mưa cho mẹ già em bé cười đậm tình. Mưa trên những nhánh sông mơ màng, mưa trên những lũy tre quanh làng,
quê hương mến yêu, ruộng đồng thêm xanh, đất đai an lành, lứa đôi gia đình nở nụ cười ôm lấy tình xanh. Chiều mưa nhớ ai, tháng năm mỏi mòn, từng ngày dài hoài mong cố hương, nghẹn ngào mưa rơi, nhớ thương quê mẹ, ước mong xuân về, hẹn một ngày con sẽ quay về. Nghẹn ngào mưa rơi, nhớ thương quê mẹ, ước mong xuân về, hẹn một ngày con sẽ quay về. Jakin pagaro asyak tayag sangi, tainted ko amin ken ka ayat napnuan samit. An-anu sakti sakit rikna kaglat ladingit, na ilawlawan tuy pusok ta sikati pinilik. Aniya kadit nagbasula, tapi nanawan na ubaw dagita karim kaniyak, pinangnamnaman na aniyak kaditi aramidek, gandat ko na si kantay lipatek, at dakamit lata dito'y lagip kukit. Sa bali at tsak makita, tasikalaing nakarik na kiti, naputlong nga ayan. Awanin day dati na barang nga ayan, sa balikaitan ayat jak na mariknan. Itan nagbaliwen ti panuwen, imbati na